Mw'ijoro ryakeye Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagejeje ijambo ku gihugu n'abanyekongo muri rusange. Ni ijambo ryari ritegerejwe cyane cyane ko ari ubwa mbere agize icyo atangaza nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, ndetse hakaba hari n'amakuru atandukanye yemeza ko ubu uyu mutwe urimo kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Epfo ugana mu mujyi wa Bukavu. En ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Muri iri jambo Tshisekedi yagejeje ku banyekongo yabijeje ko igihugu cye gikomeye kandi ngo cyiteguye kurwana no gutsinda abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro n'abawufasha bose. Ubwo yavugaga umutwe wa M23. Perezida Felix Tshisekedi yagize ati: Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Banyekongo mwese, intambara igeze ahakomeye, ariko umurava n'ubushake dufite nabyo birakomeye. Uyu mwanya ndashaka kubabwira ko dufite amahirwe y'uko isi idushyigikiye. Ibyo bivuze ko nidushyira hamwe imbaraga zacu ziziyongera. Ati ndabasaba kuba maso, nimurangwe n'urugomo, amacakubiri cyangwa ubugizi bwa nabi. Ati tuzatsindira intambara dukoresheje ubumwe bwacu, umurava wacu no kuyigira iyacu. Ati kandi nta bugizi bwa nabi bubaye mu gihugu cyacu. Ati iyo nsinzi izagerwaho mu gihe buri munyekongo wese azaba yiteguye kurwanana natwe. Perezida Tshisekedi yakomeje agira ati ndahamagarira igihugu cyose, abagabo, abagore, abasore n'abasaza, abanyapolitike, abanyabukungu, imiryango itari iya leta, abanyamadini, abahanzi n'abakinnyi kudufasha gusubiza inyuma uyu mutwe witwaje intwaro. Buri wese agatanga umusanzu ashoboye muri iyi ntambara. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration. Tshisekedi yakomeje agira ati ku rubyiruko rw'abakongomani, nimwe hazaza h'igihugu cyacu. Ndabakangurira kwitaba bwangu kandi ku bwinshi kuko igihugu kibahamagaye. Ati igihe kirageze ngo mukanguke, mutange imbaraga zanyu, mukorere igihugu, mwinjire mu ngabo z'igihugu ku bwinshi kuko mufite byinshi byadufasha kugera ku ntsinzi ya nyuma. Uwo ni Perezida Felix Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku banyagihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Muri iri jambo kandi Tshisekedi yongeye kwerura ashinja nanone ingabo z'u Rwanda ko arizo zifatanyije n'umutwe wa M23 kugaba ibitero by'iterabwoba ku baturage bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yavuze ko kandi ngo yakoranye inama n'inzego zitandukanye mu gihugu ngo barebere hamwe uko bakwisubiza hafashwe ku butaka bw'igihugu cye. Avuga ko muri urwo rwego yashyizeho na guverineri mushya wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ni General Major Somo Kakule, bivugwa ko kuwa gatatu yageze mu mujyi wa Beni gutangira imirimo ye. Muri iri jambo kandi Tshisekedi yanavuze ko ahaye icyubahiro abasivile, ingabo za leta na wazalendo, abasirikare bari mu butumwa bwa SADC bwitwa Sami DRC barwanaga ku ruhande rwe, ndetse n'aba MONUSCO baguye muri iyi mirwano. By'umwihariko kandi yanavuzemo General Major Peter Chirimwami wishwe arashwe mu cyumweru gishize. Muri iri jambo kandi Tshisekedi yashinje u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga y'ubusugire bw'igihugu, ndetse ngo ari igikorwa kitakwihanganirwa kandi ko ngo gifite ingaruka zititeguwe zashyira akarere k'ibiyaga bigari mu kaga. Ndetse kandi yanavuze ko n'ubwo u Rwanda rushinja leta ya Kinshasa gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, nawe ubwe Tshisekedi ubwe
yavuze ko afite intego yo guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ngo yanasabye guverinoma kugabanya ibitangwa ku mibereho y'abakozi ba leta kugira ngo bazigame ibihabwa ingabo ziri ku rugamba. Yavuze ko kandi abikorera ku giti cyabo nabo bategetswe gutanga umusanzu ku ngabo. Yabwiye urubyiruko ko ari cyo gihe ngo ruhaguruke rurwana urugamba ruha imbaraga izo ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ese aya magambo ya Tshisekedi araza kubyara iki? Reka tubitegereze. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo n'ibindi byose bitambuka ujye ubasha kubibona.